Dobrodošli u 8. C# tutorial. Danas ćemo raditi sa lokalnom bazom u SQL-u i dakle kako napraviti bazu podataka koja će spremati naše podatke. Idemo na New Project, na isto Windows Forms Application, dat ćemo ime Local Database. OK. Znači, kao i prije, tu imamo toolbox. Ovaj put treba će nam samo ova forma i tu na nazivu našeg programa idemo na desni klik Add New Item. Tu ćemo naći Service Based Database i možemo promijeniti email, ja ću ostaviti tako kako jest. Add. Dakle, treba malo vremena da se kreira baza. Onda idemo na Database Explorer i refreshujemo da nam se ta baza updateuje. Idemo dalje, znači klik. I ovdje imaju znači sve stvari koje ta baza ima. Tu su tables, znači tabele. Vidimo da nema nijedne tabele. Kliknemo na tabele, desni klik i Add New Table. Pričekamo da se tabela kreira. Znači kada se tabela kreira, tu imamo prvu stavku koja se zove ID. Recimo da kreiramo jednu formu, znači jedan program u kojem će biti spisak radnika u nekoj firmi. Znači imamo ID radnika, ili stavit ćemo velikim slovima da bude ljepše, i ono će biti integer. Jer dakle int, integer su brojevi. I ovdje allow nulls, znači da ostane prazno, neće ostati prazno, jer svaki radnik će imati svoj redni broj. Stavit ćemo ime radnika i ovdje ćemo staviti nvarchar 50, dakle da može imati maksimalno 50 slova. Prezive, isto nvarchar 50 i ne može ostati prazno. Kada smo unijeli ono što trebamo, možemo unijeti bezbroj raznih znači stvari, stavki, kliknemo na update. Dakle, da updateujemo našu bazu. Kada nam znači ovdje piše da je update completed successfully, ovo nam više ne treba. I sad desni klik na bazu i refresh. I znači ovdje nam je sad učitana ta naša baza. Znači sad nam je baza. Znači kada smo napravili tu bazu, onda nam treba tu jedan prozor, koliko ga nemamo. Idem na View, Other Windows i Data Sources. Znači ovdje moramo napraviti resurse od ove baze. Moramo one sve tabele unijeti tako da nam budu u formi da se mogu prikazati. Idemo na Database, Next. Znači odabrana je naša Database 1, kao i tu. Next. I možemo spremiti pod imenom kojim hoćemo. Ja ću ostaviti kako jest. Tu kada nam znači čita sve stvari koje naša tabela posjeduje, znači vidimo tu da imamo jednu tabelu, imamo ID, ime, prezime i te stvari. Označimo sve što nam treba i finish. Znači sad tu imamo tu našu tabelu.
Vidimo da je ona prikazana u ovim kao rešetkama, to je Data Grid View. Prvo ćemo kliknuti na Details, znači detalje, i prevućemo je u formu. I sad vidimo da imamo sve, znači, stvari koje nam trebaju. Ne moramo ništa pisati u kodu. Ovo ćemo označiti i staviti ovdje na vrh, da nam ne smeta. Onda ćemo kliknuti tu i Data Grid View. I prenijet ćemo ovdje. Sad ćemo to uraditi ovako. Malo ćemo to da uljepšamo. Evo ovako. I kada smo to namjestili kako želimo, kliknemo desni klik i View kod. Tu imamo već unešen sav kod koji je potreban. Znači ako kliknemo na Save Item, spremit će sve, znači sve što smo unijeli. Ovdje imamo isto, znači kada se pokrene, popunit će, znači fill, popunit će sve, znači, stavke u tabeli. Dakle, ništa ne moramo pisati od koda. Kad pokrenemo aplikaciju, dakle, sve je spremno. Kliknemo tu na Add New, upišemo broj, idemo na Save. Znači, spremilo nam je. Upišemo drugo. Kliknemo na Save. Imamo to. Ako želimo brisati, idemo na X. Obrišemo stavke. I znači, ta baza će spremati te podatke. Znači, kada pokrenemo taj program, tu aplikaciju, spremat će uvijek te podatke. Ićemo na Save All, kada se spremi, naći ćemo je tamo gdje smo je spremili, znači Documents, Visual Studio 2013, Projects, i evo je tu, Local Database. Kada uđemo u folder, znači kako smo je imenovali, uđemo u projekt, znači, idemo u Bin, Debug, i nađemo ovu aplikaciju, Local Database, znači da je Application. Pokrenut ćemo. Evo vidite, tu imamo, znači, sve podatke koje smo unijeli. Svi su sačuvani. I spremimo. Znači, spremili smo podatke. Izađemo iz aplikacije. Kada opet uđemo, podaci su tu, znači podaci ostaju. To bi bilo to za današnji tutorial. Hvala na gledanju.